Studentsko nepce bilo je u splitskoj menzi, odnosno restoranu Indeks u samom centru Splita, nedaleko od HNK. Odmah plus što postoji menza u centru. Došli smo oko podne i ponude za ručak zbilja je bilo puno. Naranče, jabuke, banane, kolači i onda naravno ona glavna jela kojih je zbilja bilo mnogo za uzeti i kombinirati. Na kraju i krafne, jogurti, puding od čokolade i vanilije, razne čokoladice, salate, sokovi. Mi smo odabrali torteline sa sirom u umaku od vrhnja i sira, svinjetinu, restani krumpir, rižu i piletinu u umaku, salatu, kolač, čokoladicu i sokić. Riža i piletina toplo i ukusno, svinjetina mekana, restani krumpir svjež i dobro začinjen, salata svježa, možda nedostaje malo začina. Tortelini su bili taman skuhani, a umak je možda mogao biti malo slaniji. Ocjene koje smo dali bile su 7,5, 9, 9,5 i 10, odnosno sve ukupno 9. Posebno nam se svidjelo što se može jesti vani. Sve dojmove čitajte na Srednja HR.